Yesu nashimwe cyane tero ry'Imana. Ndashuhuje umuntu wese ari mwarandeba. Ndashuhuje umusore n'umukobwa n'umumama n'umupapa. Ndagushuhuje aho uherereye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakuzaniye ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri muri Maraki igice 4 ku murongo wa mbere. Mwene dati muranyumviriza. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uraje kandi uje gutongora, uje gutwikuje kurimbura. Haleluya. Umwami Yesu nagire neza umuntu wese ari mwaranyumviriza. Mwene dati umunsi ugiye kuza w'Uwiteka, uyu munsi ugiye kuza w'Imana, n'umunsi utari mwimbabazi, n'umunsi utari mwimbabazi, kandi uziye bibone, uziye abantu barimo barakora ibyaha bitandukanye, uziye abantu bari mu nzira zabo mbi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ehera umunsi uraje wakanyitanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, ni kuhoraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana, ni ijambo riko rabwira uyu musore ari mwaranyumviriza, ni ijambo rimwe rabwira uyu mugabo ari mwaranyumviriza, ni ijambo rimwe rabwira uyu mukobwa ari mwaranyumviriza, ni ijambo rimwe rabwira uyu mumama ari mwaranyumviriza. Umunsi uraje ukomeye, kandi uwo munsi uje kurandura abibone n'inkozi z'ibibi. Mwene dati muranyumviriza, urashobora kuba ugisambana, urashobora kuba uciba, urashobora kuba ucihindagura, wambara amaherena n'ibisuko. Reka ndakubwire ngo umunsi ukomeye cyane w'Uwiteka uje kurandura bibone n'inkozi z'ibibi. Abantu ntabwo bashaka kumva ubutumwa bwiza, abantu batwawe n'ibyisi, ntabwo bashaka kwihana by'ukuri. Muri ndyarye z'abakristo muririmba musambana, muvuga ubutumwa mwiba, mbese mudiyakona mwirirwa mu barozi, muraba pasiteri kandi mufite ibyaha bitandukanye biri muri mwebwe. Reka ndababwire ngo Imana iraje, uburakari bw'Imana buraje, buje kugira nabi abanyabyaha. Nuhunge mwene data, nuhunge bicitwa uyu munsi. Umwami Yesu araje, aje vuba kandi aje guhemba no guhana. Buri muntu azamuhemba ibikwiranye n'ibyakoze. Urashobora kuba waraburiwe kenshi wanga kumva, maze umutima wawe urawukomantaza. Reka ndakubwire ngo Imana yo mu ijuru irimo irakuburira mu uyu mwanya, irimo irakuburira wowe usinziriye. Nubyuke uve mu byaha byawe. Reba aho igihe kigeze. Kino gihe tugezemo n'igihe cya nyuma. Ni kubera ko usinziriye, ni kubera ko udashaka Imana ku gatwe kawe, ni kubera ko udashaka Imana ku ruhande rwawe, ni kubera iki urimo urakurikira abakuyobya kandi uzi neza ko barimo barakurimbura. Ni mwihane bicitwa uyu munsi, ni mushaka Imana bigishoboka kibonwa, ni muyambaza ikiri hafi. Mwene data ni wahamagara Imana, Imana nayo irakwitaba. Ni mwihane by'ukuri. Ibyo muri ko murakora murabizi, mu mitima yanyu murazi bipakiyemwo, mu mitima yanyu murazi birimwo. Mwene data ndeka ndakubwiza ukuri, ni mwihane by'ukuri. Mwihane ibyo byaha muri ko murakora, uko kwambara ubusa mukinja mu mashengero mwambaye ubusa, mwambaye ibintu bibabana kugira ngo mugende gusambana n'abari mu mashengero. Ndababwiza ukuri bene data, umunsi ukomeye w'Uwiteka uraje kandi uje gutwika inkozi z'ibibi. Haleluya. Mwene data niyo uri kurabwirwa, mbese uyu munsi urakuziye. Ngereka ndakubwire, nta kintu na kimwe ufite cyo kwiregura, nta kintu na kimwe ufite cyo kuzabwira Imana. Ntabwo uzabwira Imana ati Imana ari umuririmbyi, ntabwo uzabwira Imana ati Imana ari umudiyakoni, ntuzabwira Imana ati Imana arahanura mu izina ryawe igasora, ntuzabwira Imana ati Imana naravuga ubutumwa abantu bakihana. Reka ndakubwire, mu gihe wowe ubwawe ufite ibikurega, ndakubwiza ukuri, ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana. Ni mwihane rero. Reka ndakubwiza ukuri ko umuriro uriho, kandi umuriro urindiriye abantu bose banze kumvira Imana. Mwene data nuhunga udapfa, ikintu Imana igukeneyeho nuko wakwihana ukava mu nzira zawe mbi. Utwo duproduit mukatureka, ayo maherena, ayo maranga, ayo pudre y'umweru mwisiga mukabireka, mukaba Kristo nyakuri, mukaba Kristo nyakuri. Mwebwe muvuga ko mukunda
mukunda Imana ariko imirimo yanyu irihakana Kristo. Bene data ni mwihane. Ese uri muravu uri muraje hehe mu gihe umwami Yesu wamwirukanye muri wowe? Mwene data nta nubwo ukinamukeneye, ni mwihane. Ndababwiza ukuri bene data, ihene zizaje ibubamfu, intama iburyo. Mwiyo migwi ibiri urazi umugurimo, niba uri umugwi w'ihene, niba uri umugwi w'intama, mwene data muranyumviriza, intama zizaja iburyo, ihene ibubamfu. Ihene zizatererwa mu kiyaga caka umuriro. Mwene data urashobora kuba uri ihene, wewe ugisambana uri ihene, wewe uciba uri ihene, wewe ukirirwa mu bapfumu uri ihene, wewe uri umurozi uri ihene, wewe ucyambara pridanse uri ihene, wewe usesa intanga hasi uri ihene. Ihene zose zizaja mu muriro. Ariko none ni wihane mwene data kugira ngo umwami Yesu akubabarire. Umuntu wese arimwe arakoresha ibinini bya Onapo, uwo nawe ni ihene. Mwene data barimo barabashuka ngo kuja muri familia planning ngo ntago ari icyaha. Mwene data uwo muntu arimwe arakuyobya, arimwe arakubesha. Mwene data dore n'ukuri ni mubireka ibyo bintu bizabarimbura. Ibyo muri ko muri jamwe bizabarimbura. Ni mwihane mushaka Imana by'ukuri, ni muyigumeho iyo Mana, mukora iby'Imana bakeneyeho. Mureke kubeshwa n'abantu barimo barabinjiza nk'ibintu byo kubabesha. Mureke kuyobwa n'abantu barimo barabashira mu nyigisho ziyobya. Ndababwiza ukuri, umuntu wese ari muri familia planning nta Mana zigera abona. Ijuru ririho ni kuzimu hariho. Ijuru abazarishamwo n'abantu bazaba babaye abahizi, n'abantu bazaba bihanganye bakora iby'Imana ikeneye. Ngo nimufate imisaraba yanyu muyikorere. Mwene data mu gihe udashaka gufata umusaraba wawe ngo wikorere, none wumva ukwiye Kristo, ni mwihane by'ukuri, mwihane neza. Nta hantu na hamwe Imana ivuga ko mukwiye kwinjira muri family planning. Nta hantu na hamwe Imana ivuga ko mukwiye kugabanya imbyaro. Mwene data muranyumviriza, inyigisho Satani yazanye mu isi maze azishira mu bapasiteri, azishira mu ba evangeliste, azishira no mu ntuze mu kwa muganga, bakaza bazigisha ngo mugende ngo mugabanye imbyaro, ngo mubyare ku rugero. Mwene data wewe uri mu Siyoni, wewe urimo uraja mu ijuru, ibyo bintu nubihagarike n'ukuri. Yamara nudashaka kubihagarika, ndakubwiza ukuri, ni wapfa niho uzamenya ko wari warayobye. Umwami Yesu nabagire neza, umwami Yesu nabagire neza. Muri ko murabwiga ukuri ariko ntimugushaka, muri ko murabwiga ukuri ariko ukuri muri ko muraguhunga. Nimushaka kugendera mu kuri, nimushaka gukora iby'Imana bakeneyeho, nta na kimwe mushaka, ahubwo mushaka mbese gukora iby'abana abantu bakeneye. Ndababwiza ukuri, abana abantu ntabwo babazanye mu isi. Nimuhunge mudapfa, abatinganyi mwihane, dore igihe cyakanyitanure kiraje. Mwene data nta kintu na kimwe ufite cyo kuzabwira Imana. Uwo munsi nta numwe aziregura, uwo munsi nta muntu numwe afite ibyo azavuga. Uwo munsi uraje ukomeye, ni wihane by'ukuri. Bapasiteri muri ko murayobya abantu, nimuhagarike. Ni ukuri mabwiza ukuri, umwami Yesu araje kugira ngo atware umugeni we. Umwami Yesu yabahaye abantu kugira ngo mubayobore mu bajana Siyoni, ariko mwe muri ko murabayobora mu bajana ikuzimu. Ndabwiza ukuri, ni mwihane by'ukuri, ni mwihane kugira ngo Imana ibababarire. Umwami Yesu ntago anezerejwe n'inyigisho muri ko muratanga muha ubwoko bw'Imana. Muri ko murabaha ibiziba, muri ko murabaha ibirohe. Nimugire ikindi muhindura izo nyigisho z'ibipfu, maze mwigisha abantu inyigisho nzima kugira ngo bave mu byaha, hanyuma bihane kugira ngo ntibazibarimbuke. Dusenge Imana. Data ndagushimiye, ndakwinginze Data twese uherekeza no magambo, maze Mwami Yesu agenda agire ikimazi mu mitima y'abantu. Mwami Yesu ndakwinginze, bantu bakobwa n'abasore n'abapapa n'abamama, Mwami Yesu afite imitima ikomantaye, ndakwinginze uwera wawe rugenda ubagire neza, maze ubahindure. Ni mwiza rya Yesu Kristo, amen.